Maramutse video nakoze mvuga yuko kuvukira mu Burundi ari nko gutangura umukino w'amakata ufise inganda yararakaje abantu bo ukuri kurababaza mfete ni verite ushaka kuyanka ushaka kuyemera mugabo truth ni truth mvuze nti abantu baba ahantu hakanye muri ivera hakanye ushaka kubabara ko hakanye mugabo ntibishobora guhagarika ko hakanye ukuri kuguma ari ukuri rero wadana nature par exemple ziruko ziri so ikintu cambe bace banyagiza ngo nanka igihugu camvyaye nanka Burundi nanka ibiki reka da navugishije ukuri ubwanka bukunda ukuri kuraho nk'akarorero ndaguburoro bwinshi cyane iyo uvutse muri famille ikenye bigusaba gukora 10 fois ifamille itunze kugira ngo ushobe kugera naho bageze ivyo birazwi none namba nasaba kene tuvugisha ukuri uvutse ahantu hakibakenye uja kwishura stragolinga amashuri meza ntuyerekwa buhora abona ko benshi bafise amafaranga ajana muri privé nukuvuga ubuzima bwe buzoba tafa gusumba ubuzima bw'umuntu avutse kwa neva kwa reveriye kwa buyoya iyo ni verite uyikunda uyanka biragusha mugabo nukuri sinasaba kene sinasaba tunzi ndikukubwiza ukuri niko bimeze ubipushe plus loin uvutse ufise ubumuga bizokugora kubaho ntushaka kuja gukora ikiyede muri Dubai umugore ukoresha umugore baragutwenga none mvuze uko nanzi bimuga mvuze gusa biragoye uvukiye muri certaines conditions ubuzima buba tafu niko biri on ne peut rien faire nibutse sinzi ko iyo nkura yiko yari Zinedine Zidane ntabwo yaramugaye mugabo yavuze ati papa yarakoze cyane muri France donc Zinedine Zidane ku bantu bakiba jeune yari mukinyi mu France akomeye cyane mugabo yavukiye muri Algeria se yavukiye kumbura yavukiye muri France mugabo se yari mu Algeria yavuga ati papa kugira ngo tugere aho tugeze yakora 5 fois que les Français abantu muri hanze murabizi uri mu migrant w'couleur w'umwirabure kugira ngo uronke nakazu ubamo cyaka dugutwara ukora 10 fois que umuzungu avuka afite imyaka 18 saka mu imodoka akuje 25 nyina kuragapfa kamusigira inzu ukora 10 fois plus kugira ugerageze uronke na mwati ivyo afise ivyo so kwanka aba migrants so nka birabure niyo situation niko bimeze vous voulez pas ou non uri umusore ukaba ukenye nyine ngaruka ku bukene uzorongora abakore abahungu batunze bahaje kurongora abo basigaje kuko that's the truth abakobwa ashaka umuntu afite amafaranga what can you do ntabwo nahase umukene mvuze nuko bimeze n'abakobwa nashaka uri umukobwa ukabugize imana mbuka uri umuntu utari mwiza cyane urongo umugabo ari ko abakobwa beza barangiye okay aho ndabeshe abagabo hari ibindi baconsider usebye ubwiza bwo kumubiri mugabo mind hamwe truth there bo uri mugufi gende mugufi ya principe ukompaye n'abantu tubana omwe nagenda kubwiza ukuri ugire experience ntabwo nakoze research roshe mugabo rabe iruhande yawe abantu babasiyo abantu bababoss keshi na keshi baramuntu ari muremure sinzi impamvu sinzi gituma mugabo niko biri ariko kumbe byo nabambesha shoko kuba mugufi ukaba Sarkozy ariko uzurabe uri mugufi hari ibintu nka basket bizokugora ko mu expert bisaba ko ubuzi gusimba cyangwa ufite izindi skills mugabo umuntu muremure ndibuka umugabo umwe mbegasha yitwa Ndendeze ngeze sinibuka izina giwe yari muremure cyane mu Rutovu niheraze gukina basket bamubwira ati wewe ni wiga gukina uzobura menye utevye we gusa uhagarara imbere ya poto tugoheza umupira ushiramo ya mukinyi kwe yari muremure toro bitashoboka uri kagufiya waradiribulinga ukagera ugasanga bategeye uko ntugire ugiye muri volleyball uri mugufi byasa kubuzi gusimba 2 fois gusumvya muremure iyo ni verite uyanka uyikunda mafu ntabwo nanse bagufiya nagende mugufi mugande kukubwira sishobora kuba umustar muri volleyball muri basketball ndayahagukya what can you do niko biri ni Rwanda bimwe ngene de la nature tu ne peux rien changer mugasho ndavuga ntuce uvuga ngo nasa abantu bagufi nasa abantu barebare nasa abantu bakene nasi kuva gusa ibintu uvutse d'une manière ushobora gusanga bikubera inzitizi mu bintu bijanye n'iterambere canke ibindi bintu nk'ivyo so rero navuze uvukiye mu gihugu gikenye su Burundi gusa uvukiye mu gihugu gikenye uvuka ari ni nko kuduga umudugo ikintu cyose uduga umudugo nakukubwira abantu benshi nko mu bazungu akivuka se amusigira imodoka no mu Burundi abakire niko bimeze akwiza imyaka 5 afise amazu amaze kumwandika kwizina giwiwe wewe uzo kuza imyaka 40 bahatwebwe udafise naka
n'agaparcelle je nta n'agaparcelle mfise kandi ndashaje mugabo hari abana bajya bane babande bafise ama parcelle bagisumya bakivuka abantangura kuba distribuwa ama goods none umva je kugira ngane n'uwo mwana w'umukire bitazosaba ko nkora 10 fois umva atari wa mukino je natanguje inganda nabo bagatangurije amaturufa komakomeye icyo nabeshemo igiki icyo nansende nuko biri wowe ushobora gushavura ushobora kurakara ndazitera umujinya la vérité blesse mais niko biri okay n'abantu mu barabo wanashaka habonye job ya management mumenyuze ukaja kuyisaba ukahurira n'uwo muhindi n'abapakistani bagomba gusa n'abarabo wowe umwirabure uzokubure exceptionnel tuza kwisigura kabisa bakabona kuzi ibintu kugira bemere ko umwirabure ashobora gutwara abandi bahindi ashobora gutwara barabo niko bimeze harimo ama préjugés ku isi ugenda wigonga kuri yo tu ne peux rien faire nuko bimeze okay ndo navuze igihugu mugabo no kuri micro levels ugiye ku bantu bato ama condition amwe usanga ugomba kugwana n'isi kugira ngo ushobore kuzamukana gatoyi ahubwo biranafasha kuko icyo gihe ntudeha Nduka turi ku ishuri hagiye bafona ufashikaye kwiga nka samedi abandi bagiye kuvyina umuziki mu y'amasware dansante cyangwa bagiye kwirabira ibiganiro byaca kuri televiziyo vy'umuziki vya Odera Diso bavuga ngo wowe wiga nko kumenya iwanyu bagurishije itongo en effet itongo ritamera wasako wiga kutize wamenya ko uzopfa uziba wimbagura isi itamera mugabo mwana w'umukira avuga ngo birabishaka nje kwijyamira papa yamaze kugegeranya niko biri qu'est-ce que tu peux faire hari igihe usanga wavutse uvukanye inganda mu maboko nuko bimeze you have to play with those navuze ngo to giving up n'ibiki you have to play ukamenya ko ugomba gukina plus grave que plus fort que umuntu yavukanye amaturufu mu maboko nuwo nabantu bavutse mu bihugu bizima nabantu bavutse mu famille ahagaze neza hanyuma tukiri kuri ibyo bintu byo kwanka igihugu hari abantu bace bavuga kandi ngo ntawanka kukonka nyina ngo agwaye amahere tabora ivyo bifitanye isano n'ibigende ko ndavuga bo et puis hari abantu hari ama condition atuma abavyeyi batonsa je personnellement sindi muganga mugabo yerekana ndakubwire nibaza ko umumama yo bagwaye amahere amashira ku mabere ko atabwira umwana ngo zuronka nayo mashira umiragura ntavyo nzi je n'umudoktere abadoktere ngamumbwira yuko umuvyeyi yaje akavyara umwana mwaraba ku mabere mwasanga ariko amahere hariko hava amashira ko mubwira umwana ngo pfa konka ngo ninyoko wawe I don't think so n'umudoktere ariko nagize akarusho gato ko namaze kuvyumva hari andi makondisyo atuma uyagwaye utonsa umwana okay donc icyo kintu ngo ntawanka konsa nyina ibintu n'umudoktere arecommandinga yuko utokonsa umwana muri ayo nayanditse ngaha harimo bica HIV AIDS mu makondisyo amwe umuvyeyi agwaye sida baramuza ko yonsa umwana okay que vous le voulez pas ou pas mu byo amakondisyo menshi aratuma bahanura umuvyeyi ko atokoza umwana hari indi condition numvise ntazi n'izina ryayo rivuga ngo HTLV1 HTLV2 izo condition nazo bavuga ko umuvyeyi azigwaye bamubuza ko yonsa umwana hariho imiti uri kurayifata bakuza ko wonsa umwana ou vice versa uri konsa umwana bakubwira ntufate iyi miti mugaye igiye kumbura umwana avuka wamaze kuyitangura cyangwa iyo miti ari ico bita life savings utayifashe wopfa harimo imiti ya chemotherapy za cancer harimo imiti ngo mu bintu bya radioactive harimo imiti ngo ya psychometric psychiatric ibintu nk'ivyo iyo miti harimo ama drogue illegale zo za methamphetamine n'ibindi na za cocaine ko uri kurazifata bakubuza yuko viza utokonsa umwana ari mama wawe ari drug addict cyangwa kwa ibindi bigwara barababuza yuko bonsa umwana ivyo bintu mu bisubizeyo ibi vyibihere nibiki mugende mu hantu mwabikuye musubizeyo ntabwo uri umudoktere ko ushobora kudesida ninde nk'umwana ndatonsa umwana mugabo abadoktere aba expert medical baravuga ko hariho ibintu ubigwaye utagomba konsa umwana voilà nivyo nashaka kuvuga mugabo encore une fois ntabwo nasi Burundi je ndababwiza ukuri niko kuri ndabizi birababaza iyo bavuze umuntu mugufi nagenje ndandimitse ko ndi mugufi yavuze bakene ndandimitse ko ndi mukene mugabo vérité blesse il faut assumer waje kuri channel wanje waje kumviza vérité ni waje ngunda ku massaging naje ndakubwiza ukuri ubeho uzi ukuri and the truth will set you free okay the truth will set you free okay. You cannot handle the truth. Okay, bye-bye.